namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm like better than the president, of course. Link out some great news for the artist later. Yeah, so as you can see, if you want to posting of it's like Seamy The Pro. So previously, I ended video in relation to this. I show official. So however, show official go if you want to social official. It's full manje or it's still such form. President Mayengani muranga phanda na Hlavu the gupta scene. So go show na Hlavu the gupta. But our kona ka album ya Seamy The Pro. With 14th July 2023, as you can see there. So ka previous video Hlavu anga katswang mara swisha swo kusena Hlavu the gupta iko kumati ya ntsana na Hlavu ya with another post on top. Okay, as you can see, if you can President Ben Mayengani vengevi ka track yin'we anoma update ura leswi nga fakatsala swona, which means President Mayengani you plan ku va yi ka multiple songs ka album ya Seamy The Pro, so which means it's from 2 and above in that one, which is great. It's great. Swi kahle bela president yi kombisa ka vumunhu byikulu swinene. Swa kala swinene ku big artist yi fika yi tirhisana na artist leti ta ku hansi. It's very very rare. A swi talanga, to be honest. So swi loko impela president Mayengani yi vone swin'wana ka misalo yena yi le ku tirheni kahle swinene. Hi n'wi voneni already i-featuring ka album ya Hlavu the gupta. Mi yi twini risimu leri a nga ri yimbelela, imbilu yi nga ni xenga mino madlayisa nimbilu yi weno. So of course if fambe line ya vo Cool B na vo NC. Yeah, yona i bini, to be honest. Line liya nga ku it's not that easy ku va easy yi humelela yi tiveka, na hambi swi kuma ku a va talanga ti-artist eko a swi olovangi. So yona i tirheni swinene. So hopefully ta va kha deliver a very good project. Loko yi teka attention ya vo president Mayengani, you have to deliver. If you give it deliver swinene. So album yi ta yi ri ku teni as shown here yi le ku kombeni ku ti 14th July 2023. So xa best ku ya mi n'wi follow ka page ra yena or mi va mi kha mi ri landzelela vito ra yena rero Seamy The Pro. Page rero ma ri vona ku sweswi ri around 11,000 followers. So hi yena ka page ra yena leri. Yeah, loko ra amngezi mi subscribe ni ta kombela mi klika subscribe. Kan mamu Yehova, kan mamu siku sa matimba na tana. Ni ri mahlweni ya wena ni n'wana wantsongo no xaniseka Yehova. Ni ri khwatini nkarhi wa sweswi ku famba ni xaniseka. Kuza ni khizama ni khongela nhloko ya Yehova, no vona ku khongela mina ku khizama matsolo se maza ma hera ni matsolo leswi swi lavaka u swi twisisi. Sweswi ni ngo khizama na nhloko ya Yehova ku mukazi wo swi vona swa ku ni serious. Na kombela u pfula tindlela ta mina ti fambelaka kunene. Hi vitu la bava ni la n'wana.